Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mtazamaji wetu katika mahubiri yetu ama katika mafundisho haya ya kanuni ya baraka za Mungu, yani a principle of blessing of God. Kwa maana Mungu anabariki kupitia kanuni zake. Kama hujafuata zile episode za pale juu, nenda ufuate, utajifunza mambo mengi pale juu. Ndio uone baraka za Mungu zinakuja namna gani. Mungu anakubariki vipi. Kwa hivyo unapojiangalia, unapata kwamba Mungu anabariki kupitia kanuni zake. Na wengine wetu tunaweza sema tunazifanya na kumbe hatuzifanyi vile inavyopaswa. Kwa hivyo nenda pale ukatazame na itakuwa baraka sana. Leo nataka tujifunze kitu kimoja ambacho pia kimekuwa hatari sana katika kufunga baraka, ambacho kiko katika Mathayo 6. Na tuangalie tu pale, ni neno tudogo. Mathayo 6 mlango wake verse 1. Nasema hivi: angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Yani pale juu kuna episode ambayo tulikuwa tunasema about inayofungua baraka ya giving. Hii episode ambayo ilikuwa ya giving, ambayo ilikuwa na giving 3, ambayo tukasema kuna giving ambayo ni ya mwanadamu na mwanadamu, kusaidia mwanadamu, na giving ambayo ya kutoa kanisani madhabahuni, na giving nyingine ambayo ni ya ujenzi na mambo mengine ya church. Ukatazama hizo episode pale juu utaona. Sasa hii hapa Yesu kuna kitu anatuambia ambacho tunafaa tukiangalie kwa undani zaidi, ya kwamba tusifanye wema wetu machoni pa watu ndio tustazamwe. Yani kama wewe una give ama unatoa, unasaidia watu, usaidie ndio watu wakutazame na kukusifu ya kwamba huyo mtu anasaidianga sana, lakini utoe na kupeana kwa sababu ni ibada ya Mungu. Anasema basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele kama wanafiki wanavyofanya katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amina waambieni. Yani Yesu alikuwa anajaribu kuadvise watu wake hapa, ama alikuwa anaambia watu wake ya kwamba ni vizuri tunapofanya wema ambao tunataka Mungu atulipe, iwe ni wema ambao si wa kujionyesha. Tusiwe watu ambao tunataka watu watuone sisi tunasaidia sana, sisi ni wazuri sana kuliko wale wengine, sisi nini. Kwa maana hiyo anasema hamtapata thawabu zenu. Kwa hivyo ni kumaanisha milango ya thawabu, baraka za Mungu zitaanza fungika. Unaweza kuwa ndio umepea maskini, na neno linasema unaposaidia maskini unamkopesha Mungu, lakini kwa sababu umemsaidia kwa kujionyesha, Mungu anasema hilo deni sina, mimi hunidai. Kwa maana tayari wewe umepata thawabu kwa kutukuzwa na watu. Lakini kama unaifanya kwa ibada, si kwa sababu watu wakutukuze, si kwa sababu watu waseme huyu ndiye anasaidianga sana, basi Mungu wa mbinguni atakukumbuka na atakupea thawabu. Kwa hivyo jambo hili nafikiria ni jambo la msingi sana katika baraka za Mungu, ya kwamba hata kama tunafanya mapenzi ya Mungu, tusiyafanye ndio watu watutukuze, tusiyafanye ndio watu watusifu, tusiyafanye ndio eti tujulikane sisi ni wababe. Lakini fanya mpendo kwa sababu unataka kupendeza Mungu, na uifanye katika siri zako, na uifanye katika moyo safi ya kumpendeza Mungu, si kwa sababu wakutukuze. Wengine ukisaidia mtu kama hajakusifu unakasirika. Unasema kumbuka vile nakusaidia. Ndio, nakumbuka unanisaidia, lakini kumaanisha kunisaidia ndio nikulipe. Ndio, ninajitahidi nisikudharau, ninajitahidi nisikupigane na wewe kwa maana ulinisaidia, lakini haimaanishi kunisaidia ndio niwe kifungoni kwako. Hata ukifanya mabaya basi niwe siongei kwa sababu huo unanisaidia. Hapana, hiyo ni kusaidia mtu kwa sababu ya kuonekana. Lakini kama umesaidia kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, ni vizuri usaidie bila kuhitaji kitu kutoka kwa watu. Waambie mimi Mungu ninasaidia kwa sababu ya kukuheshimu wewe, nazo baraka za Mungu zitakuja. Lakini ukifanya ndio watu wakutazame, anasema ya kwamba Yesu, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo kama wewe unasaidiana, saidia ukiwa na moyo safi ambao hauhitaji sifa wala huwezi gandamiza mtu. Kuna watu wanakuambia nilikusaidia wewe, siku hizi nakuita ukuji, sasa unaniita nikuje nifanye kitu sipendi, lakini kwa sababu ulinisaidia ndio wewe unataka mimi nikuje nifanye tu hivyo.
Kama sipendi, nimekwazika, umeniumiza moyo, nimeamua wacha nijitenge, simaanishi sikupendi, ninakupenda. Lakini kuna jambo ambalo linanisumbua, nimebidi nijitenge. Basi nipee muda, nikirudi sawa nitakuja. Ama badilisha mienendo. Kama kuna mambo ambayo yalikuwa vibaya, yarekebishwe. Ndio yakirekebishwa watu wakuwe kwa njia moja. Kwa hivyo mpendwa, wewe unayenitazama, usifanye mwingine kumweka kwa mamlaka yako na kumfinyiria kwa sababu ulimsaidia ama kwa sababu unamsaidia. Saidiana na usitake kujulikana. Saidiana na usitake kujigamba kwa sababu ya hiyo. Kama kuna jambo limekoseka, litatueni si kwa sababu ya ulimsaidia, lakini litatueni kwa sababu kuna jambo na hakika hili jambo linafaa kutatuliwa. Mungu awabariki sana wapenzi watazamaji, wale ambao mnatufuata katika episodi zetu. Tufuate episodi zile ziko pale juu na itakuwa baraka sana. Hii ni episodi pia moja wapo ya zile za kanuni ambazo zinafanya Mungu baraka zake zinashuka juu ya maisha ya watu wake na zinakaa. Kwa hivyo Mungu atubariki tunapojitahidi sisi wote kuzifanya. Mimi na wewe tuzifanye tupate kupata baraka za Mungu. Kwa hivyo tunapozidi kuendelea na kujifunza, basi ukiwa na swali uliza. Kuna wale ambao walikuwa na maswali na wakauliza na maswali yakajibiwa, basi na wewe ukiwa na swali kaulize, nawe utapata majibu na itakuwa baraka sana mbele za Mungu. Mungu akubariki na kutenda mema, kwa maana wewe Mungu ako pamoja nawe na hata ako pamoja nasi. Barikiwa sana. Shalom.